KDP ba Kores Marwin, editor jangka Riboy News. Nga penat mentakeski kaba ngayo ikanakalan banyak kendo berpi bat pinsim yang naga interview yang to kaban ko mong shop nga de ba Lawrence Nangrom ka sinong nga kadina po undap rangi bat ngalahe alasan apo ka sinong undap hadin nang tapat aka ndang lapas pat ka class 7 naka Don Bosco School po banihan nga lalit pule bat ki missionary sa po Nagaland tengah pendep ya ka kelas 8, 9, 10 na po Nagaland adin ang tapat ngayon pa pule ya ka higher secondary ka kelas 11 but kelas 12 na po Mizoram na po Chinchip adin bang ladep ya ka jing pule kelas 12 juga ngalayo pat ban late pule siya po Bangalore mat pendep ya ka BSc Nursing na po Bangalore kaya siya pang juga adin bang ladep ya ka jing pule juga haus nem hajar kat ndang lawan pai na kajin pulai juga na po Bangalore ngala yo kalat ban sekri kumu nong tre jong ka health department na po civil hospital na po ban nadu uslam hajar kat hajar kat nyo ngala tre kumu supervisor jong ka health department na po DMNH office ang na po nang po but hauju uslam hajar kat ngalayo rupan sim yang tergantung basnong apo basnong paham sobat ban nadu usna maraja kat adu mentang ngadang log basnong bat hakata ka jintre kum basnong ala persang ban no senyang saka imlang kasalang hakadong ban kathai ne jongi kat ka bangala ibu te na don dolang ne ban apo studio jumpi kuma pitem ngalayo ika tiket jongka Party Congress naka arnam po constituency nakalian ka MPCC ka lapan bena ya ka kateng juga benlong kumukurdom aka kadwe tarik jong neunai pemeda but nga airo ka jing sawo ko bakarpang ya ka MPCC kamtam le yau president jong MPCC ba Vincent H Pala naga ka jing shania ka jong i ya nga benlong kumukurdom ban mikmat na ka Party Congress na kaneka arm po constituency ban nga power kajing suwo ko makarpang ya kinong tre jong block but ya kinong tre jong ka district kata ka bamod ka NBCC kanang po block congress committee but ka Riboy district congress committee na kaputa kajing shania ka jong ki ba nga yakun yak na election bamta na ka Party Congress kandiat ya thu engi phangkalan ti ya jong pi haga haga sign perthe mo haga politics actually ka politics kam day syuk batmay nga adin bangala ino ka kam sarkar haus nem harajar kanyaw ngala involved ya de ka active politics te haus nem harajar kanyaw ngala panyeso ila de siya ka party UDP bat ngalabar kum general secretary jong ka party UDP bat adin ba katto kanes nem awar ka pra ajar ka party UDP kala syaram te hawar jaka kendai pan ngalabat kum jelas ke terijo ke UDP apa Riboy district berapa way te kane ke election ko balade jong ar kulai pan ngalado na ke NPP kan lain kemla penjobi candidate jongi te andai menta pada ngasno hadin bangala perkat ya lade ngala perkat kata ke jingmut ke jing perkat ikenomrim jong paroki parti ki political party badan apa kane ke state ko i jongi ban ngala baka parti ke badon ya kan nomrimbi kadai tangga Party Congress ka ba abanga na tip baka tangga parti ka don ka tangga nomrim ka baskam ala panjeso pa ila des ka Party Congress teka ke jinge pher ka bapilap aga Party Congress ka bapila rumenta bapila yos non ka tiket banye kun kumu candidate MDC na po constituency to kajing soto juga hemarway kalau kum bangalakan mene ka Party Congress kadai ka parti ka scam ka nongrin ka parti ka bala rimtam hagarihi baraway berkebah kamat ya ngasnoban ngasno iya ka Party Congress ka bahmat kalong ba kadai tang ka Party Congress ngasno ka bala banjele persya iya ka BJP Orang iklan kiwe ki parti la kalong ka NPP ka UDP ka HSPDP ne ka VPP
ngangit baki namla banilai persya ya kebor juga BJP te ha kajing sensya juga BJP baro ngitip ya kajing dok kajing hiran nadu kabam kadi nadu kajing ngait kajungi ha kanyam korkom ka BJP ka destroy dan ka penjot ya kita dengan kain ngasim bagadi tangga parti kongres kabala banikun persya ya kata kebor juga BJP te ka pat ka jingmu jong pi kumu we u nong ye kun ethnic election laga pi jot kumu MDC ha kan ga no po constituency ke ki mat ki jura ki ba pi don to ka bahak kamat ba kores na kwa ban patpawi pi ba dia ki pat ba jong no po constituency ka bahak kamat kalong ka do no jong ban syakri da ka bahok bat ka khoi na next camp balaki pat ba ki ai kalat inga ban syakri ngam kwa benlong nong sensya akwa benlong nong syakri bos nguret bat uban jajan ki pat ba bat ka thong ka ba mat kalong ban syakri ho lakade ha ka kom ban pentre ya ka skim MDC ngakula rak mat ki pat ba bakan long da ka basit ka basyai lagalong ha kajing ya don benta bat ki seng ki baper ki seng long kumi ki seng samla ki dor barshnam ngakwa belong ubriu ubayadon benta bat ki hak kasol juki bat kandiaru habang ikran ia ka district council ngaso berpenpau ngaso berkersan ya ba kanong rim jong ka parti kaya kata kalong berpenjanai ya ka sikshidul bat ngikwa habang iong ya ka sikshidul barok koy ngis ngoto ba ngis na ain dalade yalade te kata ka deka nongrim ka ba mat ngidon ba ban penjan ya ka jing trekam jong ka district council bat kanong po constituency ke jongi kumbang itip barok menta ngidon ka office jong ka district council apo nong po jongi bat barok ngitip hapo office ia menta katrekam tang ban ay ki professional tax bat ka subordinate code bat ka jingkwa jong na du dolor kolong ba lada ka kongres kawan na isi nga job na kanopo ban penyejan ba ka registration jong kalan ka registration jong shok ha shong bang ka de bendon hang ne hanopo ban penyejan ya jing trekam jong ki pat ba ka district council nama habaro iskata pi detamu ya ira pi ki party let's say dala de pi pari kon rimta ka le kon dala de ke jing beneficial ka jing ki babun ha ka election pimla bantip ban dar estimate ni doino ngaken be baro ki opposition jonga ki client kumanga tangkawin nagaleng jonga bangania da jing tip riu te blay ngania da kalenti jong ka hok but ngantre syutom nalade kata ka bakaman the ki challenges ti kidon is kon to kamde ke basuk ka kongres kari ke parti ke balarin andrei hakine ki kenjat nai ke mapia sakilang ki nong mikmat ke kongres kila mi berkila ya jom sagiwei perki parti te ngangej kem berada kine ki nong mikmat kimi maknaru ki pat ba ki bi ke kongres ada temri bohi kita bun berkam tam ini kadang ikran ya kanong po constituency ngasim ya kanong po constituency bakadei kadonut jong ka parti kongres baling ong kadonut namar ba haman ki election ka kongres kadon nya ki beliau ki ba berki basania ya ka parti kongres dan ipai jaga track record juga kongres looking at our track record ngidang rem tang arsin sisin ya Dr. Celestin job na ka UDP but sisin ya ikom na kamde haka MDC election like nang ta ka kongres ka job ba po nang po ladang ikren pan ya ka MLA ro kajuhi ngidang syarem tang arsin but ka kongres hi consecutively hapo nang po kimpat don kibala ban bit ka kongres dengan ngit scam buat mentaro ngit scam how ar kulai kipat ba kila kersan syakwe perka parti
Andai dangi pait ka trend ka balong menta. Ha ka MP election kipat ba kila sedang bansuto. Kila pai biang siya ka kongres. Kilawan biang siya ka kongres. Da ka ba kat ka jing klan jong ka VPP hapo ka kasi jeng tia barok ka wairu. Napo nang po mas ngosorong mo ka parti jungi ka klan. Ki leader jungi kidang long intak. Barki voters jungi ru kidang long intak kidang syania ya ka parti kongres. To ka daw ba daw san kadai ka bangakren mene. Ban challenge ya ke BJP kadai tang ka parti kongres ka parti kiti. Kini ki parti na po state dumi kinam la ban challenge ya ke BJP. Na next kam bahaga jing sen siap don bor jong ke BJP ki pai ba kila sedang ban suatu kila pai kamat pat sya ke kongres ko mangakren mene. But na next kam what hakan ke MDC election ru ki pai ba jong ka nompo constituency kin ai ke jing sania kin tap ke vote jong ki ya ke parti kongres ka parti ke baki nga ngasim ke mne ba kongres ngasim baik ba baro ki opinion jenga ki don haka lenti ban yakun banna nganam ong u b u c u yakun banna ngasim ba baro ki de ki bai kun la ke de na kano ka political party ki don haka jing yakun bat nga ngets kem bala dang yakun bat no ki pai ba kin ai ke jing kersya ke parti kongres kabanang kong nong syabe ngas ngoban kerpan ya ki paralog ki BIE ki bathon jong ka ar nampo konstitusi ban kersyan lem ya ka parti kongres hadin baka parti kongres napo ri boy likum balong menta ngas ngotu ka parti kongres ka don ya ka base ladang ikren ni ka jirang isar victorani ladang ikren ni ka umsning iba Rocky Marweng ladang ikren ni ka mau ya ka umroy iba MDCM ladang ikren ni ka mau hoti iba Dominic Mansong ngangek ba baro sunset ka kongres kan sasar na po Riboy district namar ba ngitip siya bakipit ba jom ka Tem Riboy haddo menta kidang sanya ito parti kongres but dik kipait ba ki angnut baka kongres kan sawan pai bian hapo ka district ka jungi but hapo ka Mekhalia iborok kawai kipait ba ki angnut baka kongres kan wan pai ngej kam hakan ke MDC election na po Kasihil Autonomous District Council ro hadin ke election ha ka ar pusaw tarik ndag na det nyew ga vote na ngej kam baki pai ba kin pai kmat sa parti kongres bat ka parti kongres kan yo bersensia hapo district council but nanong po particularly na ngej kam baki pai ba sa sisin kin pai kmat sa kane ka parti ka barim ka parti ka bas kam ka bar kanong rin ka parti ka ba ay ka jing lain dut ladang ikran haka bam tadi ladang ikran haka jing maneblay ladang ikran haka no kurkong ka parti kongres ka parti ka ba sensyar da ka hok bat da ka sot dengan ngej kam ba kipat ba kin ya mi haka arpoi tare bat kin shon ya ka syak ka juki haka parti kongres haka kti ba ngej kam ba da kata ka jing kersan jo kipat ba ka jing job ka parti kongres napo nampo kandai ka jing job jo kipat ba arpoi Bless po. ay kublesi buat ba kores